بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ආදරණීයස් 29 මිනිත්තුක මුලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එම්මහා බෙවුන්තරන මරහබා දන්නවා. අද අලුමෙන්ගේ මේ 29 මිනිත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අලුමෙන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් රේඩියෝ ඒ රේඩියෝ සලෆක ෆරාතුම් තයාර කහ ප්‍රෝග්‍රෑම් මිරේගේ ખાસ මවුදුවකි සුන්නතුගේ දිෆාවුගා අලුමෙන්නා කුමරේ මේ ખાસ මවුදුව කුරේ වඩාතුමා මේ නබි අෂේඛ් ආදම් නිෂාන් බින් අදී ආදම් ෂේ මරවාංගත ප්‍රෝග්‍රෑම් مرحبا. ಅದೇ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬುಧದುವೆ ಗೆರೆ ದಿಹಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ದಿಹಗಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುಯಕ ಕುರಿಯದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೇ ಅಮುಕ ಕೊಮ್ಮೆರೆಗೆ ಸಲಂಗ ಫಶಾ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇರೆ ಸಹ ಫಶಾನಿ ಈ ಮಿರೆಗೆ ಖಾಸ್ ಮೌದಿನ್ ಶೇ ಕುರಿಯ ಬರ ತುಮ ಅಕಿಯದೆಂ ಬೈಸ್ವಾತ ಅಳಮದ ಶೇ ಧನ್ಯವಾದ ಶೇ ಮೀ ಸುನ್ನತುಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಮೀ ಮೌದುವಕಿ ಮಿಹಾರು ಅವರ ಅಣೆ ಹೂನು ಮೌದುವಕ್ಕೆ ದೆನ್ವೆ ಸಮರಂಗಳು ವಾಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೀ ದೆಂಗ್ ಅಳುವಂಗೆ ಬೈ ವಾಹತ ಫಹುಂ ಶೇ ಧನ್ಯವಾದ شامي موضوع كوري بڑا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ಅದೇ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ವರ ಮುಹಿಮ ಮೌಲೂಯ ಹಗೀಗತುಗ ಸುನ್ನತುಗೆ ದಿಫಾವುಗ එහෙම ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಸುನ್ನತುಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕುನಿ මෙම ಫುರತಮ ಕಮಕ ಸುನ್ನತಕಿ ಖುಬಾತೋ ಮಿ ಬದಾಲನ್ ಜೆಹನೆ ei ಸುನ್ನತೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಮುಜ್ತಮ ಗನವತ ರಾಜ್ಯಗ ಮುನೆಜಕಂ ಗವಾನಮ ವರಗಿನ ಬೇಫುನಂ ಹಮ ವಿಸ್ನಿ ವಡಾ ಗನ್ನವ ಸುನ್ನತಕಿ ei ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿಬಾನ್ ವಾರಿದುಫಾ ಬೈ ಕಂತತ್ತಗೆ ಕುರುಮುನ್ ಸವಾಬು ಲಿಬೆ ನುಕೋ ದೋಕಲ್ಲುಮುನ್ عذاب نوديبه كان كرنا انما سالغونمن اد شرعي مصطلح غا سنته ميبونا بونومගේ මානය බදානේ වෙජේ ඇති ඒගෙම චහුරි දලීල් තක ඇචීවස් එගොතුම් සුන්නත කීමි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නිස්බෙ කුරවේ කොම්මේ ගවලකමගේ සමීල් මෙරින් ඒ බයන් කරවා ෆවනි كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذا ei rasul sallallahu alaihi wasallam ya nisbe kurave komme bahekam gavias ves adi komme amalfulekam gavias adi ei taqriri sunnate ei mikiyani kalefan kurifulmati ka kame hingumun kalefan ya mananu kurava kan kaman ehme iqrar ve wadagati adi kalefan nisbe kurave kalefanu ge komme Allah subhanahu wa ta'ala ekalefanu hedde viru ekalefanu ge burusura fulo ehunne ge hashikole ehunnawe ge ekalefanu ge sifata adi hama yake ge ekalefanu ge akhlaq fulo huriha kamen sunnate mi kiyani den algonmen mige terege heme behimene ei basfultaka amalfultaka adi mi fada huriha kame hudeme bayan kuri fada den kuri galgon bayan kuri tankol kamiyati sunne kantatta galgon rajye gina fahara sunnata sunne kantatta kami tafat deche sunne kantatta ki ei algon men eki amal taka bala desmasa ka namaz bele yes namaz ge buhri sunne kantatta ke ei mustahab kantatta fiqh ilmering mustalah ge bayan kurwa gote ehmima algon mi farak kuran jehe kommekas heme mi hisabun algon men dinegannan ebe jehe mi sunnat ke maqama ki ko wata am gote algon men sunnate bunne jekum ka wanama rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban warid fa hadis basolta ka bain kuradi bid'a nota bid'atu ke muqabala aga nota eya vidda ge munevekam ka wanama sunne bain kureve eni ei rasul sallallahu alaihi wasallam kiwange thabitu wagoy bidoy ki khilaf wagoy eme gota vese beenu kureve ema mi sunnat ge tere kalgon me badana veje mi ge maqama ki ko bato ade mi ge muhimmu kama ki mativeri kama ki ko bato mi huriha kama algon me denegan jehege kuri kalgon hama ema e wanu ge kuriga bayan ko den beenu mani sunnat ge tere ge behimene eki hukum ta ha bayan fawa sharri e hukum tak te teringe imene fas hukum ei wajib kan ta himene rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ul ta bayan fa hama e fadan algon men na
eba fenna eba huri haram kantata sunnatuge terega ekalefan hadis wal bas foltuge terega adi mustahabbu kantata adi makruha kantata ka makruhe ki e kurun edevigenwa adi mubah e kurun hudda kantata emima e sunnatuge terega behemne den sunnatuge maqama ki kogata adi sunnata ki e rasul sallallahu alaihi wasallam sunnata ki Allah subhanahu wa taala ge wahi bas folo ඒ වහී වස්වල කනගොන මෙන්න කුර්ආන් ගෙතන් ආයතකොන් දලීල් බෑ මිසාල කල්ගොන මෙන් අන්-නජ්ම් සූරත බලාලක් කම ගාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ සූරත් ගමි වහී කුරානි වමා යන්තිකු අනිල් හවා එකලේෆන් හවා නෆ්ස් ෆුල වාග ෆුල නුදකේ හවා නෆ්ස් වාග ෆුල නුදකේ ඉන් හුවා ඉල්ලා වහයුන් යූහා ඒ එකලේෆාන භාවාලේ වේ වහී කම ගාන ඔය එකලේෆාන් ගේ බස් ෆුල තකකි එමෙම මි ආයතු අල්ගොන මෙන්න වර සරීහ කො එංගේ මිදියි ඒ wahi kamuga wara gina ayate bohri algon mikhala kuro program ke hori hache ke tafsir kan no deven enne me sadiye salgon hama ehen ayata kam me hama ali alwala beenun ei Allah ge wahi kam ehen ayata kum se bohri nge misalaka baqara suratu ge 230 wana aya algon me badala kum ge wan me ayatu Allah subhanahu wa taala me wahi kurani wala tattakhidhu ayati llahi huzwa yabami Allah subhanahu wa taala ge ayat kulimajale kam ganu hadashe واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عادت يبامهن الله دبب نعمتك متين يبامه هذا مكراشه دم مي آياتكم وني فهو كولغا ديج بابا عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الكتاب إفي الحكمة كي رسول صلى الله عليه وسلم سنة إيكن أرجون من أحزاب سورة آياتكم عادي نوم بس آياتكم إنجي إيفا وحي كربني ei Allah subhanahu wa taala mi ayat ge wahi kurani ya'idukum bi tiyabam hege nasih li bigatumattake al-ahzab suratu ka ani wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati yakamalun getakuga kiyeve dhikurkum hadashe kiyeve Allah ge ayataka wal hikma ekote e rasul sallallahu alaihi wasallam sunna ehma mi war bawra ayatta ge bohri algonna mi dalilo libe henna me salgon menna mi khala koro program ke terega eyaka tafsir kon no devene den algon me adi ane badala fi buddiga hamatakum misalaka badala kam gavias visne komme mi hengene misalaka qur'anu ga ebetto bai mi mona chetimane mena qur'an fudeye sunnat ki ma fahun de unechke qur'anu ga huriha chebote fude algon hama ifata mihna swal kolam ben mani qur'anu ga dakkashe kon ayate katoti farlu fasnama do sharoi kama sharo kure fardu kure unakama qur'anu ge kon ayate katoti kon en me namade ke se rakwetaka adado enamata kuram vi ko kiyam vi echi kon ayate katoti ne konte kon no hennoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati sunnato emi ma ena wa aqimus salat namadu qaim kurashe Allah ge kalam fulo ga ilah ge fotuka wahi kure bima algon men namadu kuram vi gatami huriha tafsil libeni sunnato ehm mi hadatu ka sunnat tabawon ko hukumakat dane shakkene wajib आदि में तो कुरी मदनी 29 मिनट अलमंगे में प्रोग्राम की जब सदफ फरातों जब सदफ के इंटरनेट रेडियो सदफ के फरातों कम में बुधदो है गिरे दिहगड़ तिरी हूँ दिहगड़ फंसास नो है कुरी गेंदा प्रोग्राम है अलमंगे मेरे के खास मौजू की सुन्नतों के दिफा होगा अलमन्ना को मेरे स्टूडियो में नवी अशेख आदम निशान बिन आदि आदम आदि समय अलगुना जगिंग पुरे को तो अशेख वरगिना वाह तक हम हुन्ना लेंगे तो है ना अलगुना हम मिहा सब सवाल पुलिस मसनत कोरिया दामी हम अलगुन में इतोरा मी तफसील देंजे है बात अलगुन में समा कोरिया के अंदर इंशाअल्लाह इधर अलगुन ना मी सुन्नत के मिहं के बुनेउनी मा गीना मी हुन्ना मिहं हिवनी हम एदन के कुरियस कुरी मदन सवाल दिबेन नुकोफिया का आजाब नु दिबेन ए सुन्नत के दिम अलगुन वर बुना हम एंगे मेदी सुन्नत के तेरे के बुरे का वाजिब बस एक ही हुकुम था फस हुकुम है हम बयान फवाकम मिसाल करवन में ना फिरहेनुन्ना में रंग हरामी कम गुरुआन के बेत्ता नहीं हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत का एक है बावर हुकुम तक के अलगुन में नमी मुनि है मेरा गुरु प्रोग्राम के हुरिहा चे तफसील नु दे विदाने एहन में सालगुन में बुद्धि हर विस्ना कम में मीह का फुदे ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फोता ईमा वा मीह को मिसाल का ए इलाहो के कना फलोगा ए मचेरगम वा फोतुका में ही करनी وما آتاكم الرسول فخذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كاغ مداغن نوته گنست وی هوريها كمتي بام هيگا حفاظت داشه وما نهاكم عنه فانتهوا ade kalefane nahi kore vi huriha kam kun dur helwi gannashe mi ayat algon kon kametta mi dalil koddeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat tabawan ehmi ma qur'ana hame kan imam me buna mi ho mi ayat ka afarwan mi ho rasul sallallahu alaihi wasallam tabaw man wai mi ayat
emihun iman weni ekalefanu bas fulu tedukura kan ninge e bonima eti den algondo irada kurbe adi tafsil fahon e adi alwadana she alman terege sa bay fara me buneve ingetami amugo ei sunnatan ule miheke nuni emihunaki sunnatan ule bayke ko batwe maneki ade algon menna wara muttama terega fahaga kurave kame mi sunnata gule mi nota sunnata lobi kura mi hagigatu ka mige prothama kam algon faha kollan jeheni sunnata lobi kuruma ki komme muslime kamacha wajibe waki bayge kame no waki bayge kame no muslimaka vima komme miya kuwan jeheni e dini mihunna amuka nispekko bunani dini kodaware mihege beerfunu fennan hori amalta ko fennan hori mis mihuna bunani sunnata gule miheke nuni me sunnata tabawa masake kura miheke ekamo mi komme muslimage macha lazima ne miheke dini mihekam gabo sunnata tabawa mihekam gabo ei algon me bakara surat ga ayat feshigan ne Allah subhanahu wa taala me furtan bayan kura fani mu'minu ga wahakta ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيماكم غهدورين غواكا دين يجي فهم أنني إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال إيه كافر ويميستهم غواكا إيه فهم ينني منافقون غواكا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين emihun ve timamen Allah sha akhirat dohan imama me tolambuna be ekame bam imanen we den emihun ga sifata yukhadi'una Allah walladina amanu Allah sha imavi ahluerna olwad me emihun masekke kureye emihun ge wahakata de mara tafsir gehra e bayame fe migen engeni dulun emihun buna be amalen nokure ekam algun iman kan lazim kure e algun iman veveni e kalima algun me dulun kiya hitun qabul ko shahadat de kalima adi hameya ke ege macha lazim kura kanta talgun men kurima ehve muhammadur rasulullah yati enota ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ei tauhid ke kalima furta yati la ilaha illallah ei ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mi hekimani kama detta ei fahum yannani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ei hekiwa mi ha kotimanna hekiwa me adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki allah ga alaka ma rasula ka hekiwani hekuma ki koba e teduko kabul korun ekalefanu gende me getta balagaton en amal korun ehma algon me sunnata tawawuma emme warugada dalila ki e ekkaki algon me la ilaha illallah muhammad rasulullah kiyum ehma e kalima ki akum me mi go jeheni sunnat ga hadu rekwa de algon me ge tafsil adi e itura misalaka beerfusun bay faharu fenidan ehna mes sunnatuge amalta ekamako shar'i gotum balare mihike aqida fasid fe rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kotte vigota khilafa qur'anuge ayat manako adi hame hemme e kalifan hadis pasultaves e muradum beerun emihun amille ege manata nere ule mismehun pole ke firqata magfredi gosfawa misala fenna fen matti bene fenna fenu malgon fenna bodu tumul misala kalgon men khari gaum tak badala fiamu india pakistan sri lanka kal gaum tak me bawle sufinna mi brelevina deo bandina e algon menteren gina mi nege dane kam shiruku ge aqida gaburan alukan kora mis mi perfusha war riche fen dane kam ke mi huna ki e sunnat ga halwerin non e biduwa magufur difawa firugata ka nisbeba mi she dadi fahum almen nan evege midi immigration non kudin take khandali wa engeta den ebe from bani wazifa badal koriye den gina be from yangane ha khandali ye den wagi koriye den kudinge masalek mevi tumuli horon kamat demi ban ingeta den bay mi humburani den eha bodu masen hiye wazifa taka kommen hama tumuli koshali mani mani non hiye koba yege bodu masale ki aneka sunnaten non hei den mi komesaraka olon arage me on ingeta den wahake mi kama adil warabura ade mi algona mutama terega mi masala nonas mi kada bawar masala tage bahore mi gotan hama fahakawa den mi har badala fi me algona menna mi boda mi adu iveni mi masala ga tumbule ke wahaka tumbule ke algon kuriga bayan kuri fadan rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatu ke terege ki hukum tak himene kankan e bahori tumbuliya behegu de kalefano hadis basfolta kalgona bala fikam gawana wa'ful liha tumbuli du kollashe maaf kurashe maaf kurumaki nukosha e du koldon ehma adi kiyege ilmerin terega khilaf esnek e sunnate kan ekale fanu matire kan sunnate kan adi kiyege ibn hazm rahimahullah matge rabbul ilmeri hama kurige ilmeri ebe ilmeringe ijma ona kol kurabba fa tumbuli eki belumaki khanda elige haram kamekkama mi khilaf ma fahum yani fahum ga ilmerin take ijma hoye masale ka fahum an ilmerin es khilafun hudde nuane adi ke rasul sallallahu alaihi wasallam amal ful bil levies
kaleefana duha ko sumule kottevikama sariha sahha evves hadisa kunnen enge kashe adi ekaleefana no beelemu ge itura mebone beelewon ekaleefana duha ko skurave kamenno adi ege itura kottevikama vesne evves sahha dalil ehem ekaleefana namuna ek belum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yaba min rivetivege ma namuna eve ekaleefana kibaga rivetivege ma Allah ge rasulaga لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا بام هديتي كفا نمونا في الله كرسول أكباعهما إيه نمونا أرجونا كيف تبادانو كنا جنبي أدي خاصكم مسلمكم دوا كراميهم مثالك أرجونا بدادم أرجونا مثالك ميه كالدوبي وميه كو إكي مشهور مي ستار نوني فوتبول كلون ترين إميهون دك الدوبي بيما تاي دكوريما مي واغوتكي بوفسادني إميه بحتة كوتا لا هدوم وس هوريها كمه මේ වට්ටම් කොල්ලන්නේ එමිහුන්න ලෝභි වීම ඒ ගොත ඒ ලෝභි එමිහුන් අමදු මිදක්කා දෙන එක මාල්ගොන මෙන් එම්මෙ ලෝභි වාංජෙහි ෆරක් එනබියාය අල්ගොන මෙන් නෆ්සුතක වරස් පොඩ ලෝභි වෙච්චවම දාන් දැන් ඊමාම් අල්ගොන මෙන් නුවේ හදීස් කුරවා ෆයි මතිර නබියා ලා යුමිනු අහදුකුම් හත්තා අකුන අහබ්බ ඉලයිහි එමිහෙක් තිමන් කලේෆාන ලෝභි වෙච්චවම දාද එමිහෙක්ගේ නෆ්සා එමිහෙක් අමිදරින පුර බොඩ ඒ තිමන් කලේෆාන ලෝභි වෙච්චවම දාන්ද එහෙම වීම ඒ අල්ගොන මෙන් ඒ ලෝභි හගේගේ ලෝභි වාකම ගමානම යමදොන් අල්ගොන ෆෙන්නෙන් ජෙහෙන ඒක දෙකොලෙන් නොහදාන එහෙම වීම මී ඒ අදි හදීස් ත කොනගොන මෙන කණ්ඩේලගෙන් ගේ මියති වාජිබ එකන් තොඹලේ දූකල් දොමකි බේදොන් කණ්ඩේලගෙන් හරාම් කම එෆදකමක හිතාම කුරාකම අල්ගොන මෙන් ඉස්ලාමී මුජ්තමතකුකා මේ ඔන්නනේ දීනුක මිෆද බයාම හොරි කන්තතක දෙකොල ගවාදු හෙදෙනි ගානොන්ත හෙදෙනි ඒ මනා කරවෙන එකම් දීන ඛිලාෆු කංකම් කුරුමක් මිනිමම් කමයකීක එමි ඒ ෆුර්සතු දෙවිෆා මිසාලක අල්ගොන් මැදි දීනුක එක්කමගේ කොත එවස් මිහක මිහා රොලිෆන් ඕන්නානේ මිසාලක බලාෆ්කම් ගවානම අංහෙනුන් අවර නිමා කුරුන් මස්සල ඒකම කුවස් එමිහුන් ඒගොත ෆුරිහම ගොතක අවර නිමා කොග්ගෙන් ඔෆිස් එක නිකුන්නම් අංගාෆ්කම් ගවාන වරබොඩ මස්ස දෙකවානේ මිහා රොල්ගොන් මෙ දුනිය හක්කා බාති ලොලිෆ මින්වර කීමි දීනුක කමෙක් කංකම් මනා කුරුමක් ගවාතක ගානෝන්තන් හෙදේ ඒකමක දීනක එක්කම කුරුමක් ඒ එගොත ගානෝන නුවත ගවාද හෙදිචකම් ගවානම එහා දෙකොල බොඩති මුසාහරාත කෙම්පෙන්තක ගෙයි වර ගෝස් නුබාකම එතොත් ඉන්සානි මෙන්න මේ ෆාම් මේ වෙගම මිදිය ඉංගෙත මේ මස්සලාග ගවමී සදාමත නොරක්ක මේ ලෆ්ස් ඉංගෙත දැන් අනේ ඒ කුදින් වැග්ගම තුඹලේ කොෂාලාෆියා වසීෆා මස්සලන ඕකේ එහෙම ඒ කුදින්නන්නු අස්තු ගවමේ සදාමත මිනුරක්කවණිකි තුමුලි අස්තු ගනුරක්කනවනේ එහෙම ඒති අස්තු වර බොඩ ඒකේ මේ අල්ගොන ජෝකයක් ගොතම විශ්නේ නේද තමයි මේම අල්ගොන ඒ බකරා සූරතුග ඇත්තකේ බයන් ෆාඇතකේ ඒ යුඛාදිවන අල්ලාහ් වල්ලදීන ආමනු එබා මෙහෙන් අල්ලාහ් ෂාදි ඊමාන් යහදුරන ඔලවාලන් උලේ වමා යඛදඋන ඉල්ලා අන්ෆුසහුම් එකම එබා මහම්ලා නෆ්සතක මෙනුයි ඔලවාලකම් ගනුවේ මිසාලක මේ තුඹුලි මේ මෙස්සක වෙස් කෙල්ලු මෙනු දෙවේ මෙස්සක වෙස් මේ තුමුලින් ගෙල්ලුමෙන් නුදෙවේනේ අල්ගොන එහා අවස් අනෙන් හෙම් බලාරු බිරුවෙරි එච්ච නෝනෙමි අදිකේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මතවිරි සුන්නත එහෙම අල්ගොන මෙන් කීවෙත මිය ජෙහිදුමාවි අල්ගොන මෙන් කාෆරුන් රුහුන් හොදන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නබිය අමරු කරවාෆා කමේ මියදු එකම දෙකොල බස්පුන එකම දෙකොල ගවාද හදාක මාතම අල්ලාහ් හදරත ගොස් කොම් මෝනෙත දක්කානි kon salametirikam rakkatirikam talgonne dibeni kaakuto edo halgonne hiya wahika devwani hema kafarunna ayati rasul sallallahu alaihi wasallam ki emme miisakunna emme riveti namuna deve edekke emme riveti akhlaq ge veri nabiyya ekam ekalefana sallallahu subhanahu wa taala bas wahikurani walan tarudhu anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudina nasara bas kalefana nuruheneye حتى تتبع ملتهم ابا مهنگ ملت تباوج جومدان دين مهنگ دين تباوج جومدان دهم الگون میں کم مہنو جے میہن الگون میں فنیفا میہن ہنگمنو جے ہیتین وتے میہن بیروگن فانتی الگون میں دین کا بیان فشیار دو کلا کم algon menge islam mantaka embe je dakkan algon menge islam kamake ei hameikani dulum buneda menno ei murujiyan ga aqida magfurati fa goswawa hitun hameikani kabul kolla kollame din oga algon menge muslim iman kam ga hadere kam veveni amadum ves ekan kan koggen ehbima mi hagigatu kawar hitama horikame rasul sallallahu alaihi wasallam mi matiwe sunnatu ga himene wajib kame me sunnatu ga terega kalefane ta hadis ula heriyati puriga tumulei benumo aki haram kame kam ga ijma ves algon mitanuga hissa kola difene hagigatu ga algon menna mi allah ga hadratum bayan fawa mi ayataka achi
kiya nuhadati mihe miwani eyan algona visna fikru nuhadati deena duram mideveni kafarunge gottaka tabavene Allah ge ade foi baba misalaka Allah subhanahu wa taala mi ayat qal imran sos ko hikrani qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni isnawa Allah subhanahu wa taala mi hikrani kalege faanu idalu ashe nabiyya kale faanu idalu ashe tiyabami hon timan Allah lobi kurani kam gawanama fattabi'uni timan kalege faana tabawashe timan kalege faana tabawashe kihine kalege faana tabawane e kalege faana ulubwa gote kalege faana e amal ful kurwa gote amal kurun ko baige natija ke yuhibbukum Allah yarun Allah tiyabami lobi wadi kannane ade hisabun nimuni eno wa yaghfir lakum dhunubakum tiyabami ge faafata isfusawade bane lobi wadi gatun libuma Allah lobi wadi gatun libuma faafa fusawade bane يفا وحي كرباني ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله غير رسول كيمن تر جميعا دناشه بودو كيم وكامياب مكين كامياب لبيجه اين آياتك بهري مثالك أرجونا بلاكم وان الأحزاب سورة كتير سوانا آياتك وحي كراني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Allah ge rasula kamakan amuru kurevima mu'minun kan nuje ege ikhtiyare kurumanu kurumge ekame kuran jeheni den wahi kurabani Allah ge rasula en uredi jamiha duruegen wa boduegen wa magfurat makun ena magfurat hinge jehem algon me hidayat edekam gawanama en abijja ge sunnata tabawa ambi e algon men en abijja ge sunnata tabawa ge none algon na swarga este vekanne شامنا فينا قد ما ديكم بيزوانو وارم بولتي هم تمولي لاغن بوليران انا استولياكم ما تيمس سما ورديوكم هم اتبن دين alona gabu kore ko to e ham holangan asing commerce fashion ge teren mi alonga teres bay mi honna e fashion fenigen tumli diu kani e ko tan ham mi honna logo commerce ham film kule mi akunone commerce football kule mi akes mi hon wa ki namuna dakka fe enga opi kore mi hon misala ka buna kanya fa mi fa kori champion वर मच्चंग हिल्ला वह की फेरन शो का दक्या के हिसाब में अलमने स्टाइल का अलमने बैमी होना एक होता है हम ऐसा का तुम बोलिए समय बोले स्टाइल का बैग हम वह की विदने दीनी को तो करने नोने देंगाने अलम मी सुवाल को अलम वगुत सामर बड़ा कार्य जेंगे तो निमे दे वरक गिने मकुरा सुवाल मी खले वन्नं हुरिया कम बस तुंबलिंग है ये दे वह की तिफुद्दा मैं बोले दीन की तुंबली है ये देख एनो का मैं दीन को नोना नहीं है काय मन mikama etere share kiyeta bitala ahage igatu gati wara rangal suwade tikore inge talgonome mujtama ga wara ginan aduive ba ekamako mege algonome balalan ebeje he muli deena ki tumbuli enno adi deen tumbuli evore noni monu guruga evore ma deenuge hukumtaka bala wajibkam boduge wakan kan namado emme furtamu tawhid allah ge ekawanta kan shirukum bariye vegatum adi hame yaakega meti namado adi no ves alkotte bohori ehenna me sege maane no deenuge evves kamaki kudakameke algon men ewahakata ves algon men dakkamu adi kiye miskitaka darustakka dekeve khutubatakka kiye algon men nan e aduna habekage wahakata adu niwen deenuge wahakata dekeve allah ge imamu mon fechigen gos rukun taka islam kamuge rukun taka de no ves kanka emima mives deenuge oy kandele fe hukume shi'are eme shi'araka dekola bayako furassaraka joko jaha eya dekola kavatan hada adike emme gina mi suwaga kurakama ki ekam vejja eya me duwaka dekvele boduwane emi hage gatuka mi wago take ehme me deenuge evves kama ki kudaka menno ekamaka dekola furassar kurve inkar ko hada kam gawanama ekame ge wahaka dakkan jehalgona me misalaka balama khuffuga ei algonme boote kota faya finiro faya lavva eche ege fenfumunge masala ima bodati imamunge behuri mimmatuge e masala ei fiqhi masala haqiqatu ekam shi'in en inkar kurima ei aqida ge masala ekam bayan kurabba femihun inkar kuna e qur'ana sunnatu thabit wa hukume ehme ebbes hukuma kadiki kitam me kuda minvare ilmerin bayan kurabani dangun guna migen gode siwa ko dandi kolomiswa ko ei fursara kurami hastinum berwane ehmima mi nurakkater hisabaka midani ei shirukuge tiriya mihaku vettidane deenuge hukuman inkaru koggen kufruge tiriya vettidane ene ya joku jahaga madame koggen Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an wahi kurani qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un tiyabamihum furassarakum madamati kurani Allah ga ayataka ilah ga rasulan heje
لا تعتذروا تيابامهم دين وزرنا دكاشي قد كفرتم بعد إيمانكم تيابامهم إيمان فهو كافر وجه دينهم بير بدي أنك الله سبحانه وتعالى قرآن يحكرني إنه من يشرك بالله أدي شركه في ميها دناشه إيه فقد حرم الله عليه الجنة سورج حرام كرر بيه مي نوركات لكامه رسول صلى الله عليه وسلم من حديث وصل أدوه هذا ما سورج دام بين ما بيكم وعنما كل أمتي يدخلون الجنة تمن كليفان أمتك هوريها من سورج وانه هتة إلا من أبا إنكار كرر بيك منوي سورج وانما ديكول هدي بيك منوي أصحابه كانوا أنتريس وداعن في أنتريس نوانه تو سورج وانما ديكول هداني كم بيكون سؤال كرني وما يا رسول الله كاكو يديكول هداني رسول صلى الله عليه وسلم تسلو كربني كل من أطاعني دخل الجنة تيمن كليفانا كيومن تريجكم ميح سورغ وانا هوتة ومن عصاني فقد أبى تيمن كليفانا ورد الجميع إينا دكول هذا في إنكار كفيه එහෙම මේ හගීකතුක ඒ අල්ගොන් මේ මිවාහක බොඩුවනි මිහෙම්වේ ඒ කොම්මෙ නමාදවර මුනි දීනු එකංකම වාති එනෝ එහෙන මෙස් දීනුක කිතම් කුඩ හුකුම කීවෙස් ඒ හුකුමක ඉන්කාර කොෆියා වරබොඩු මස්සදේ දීනු බේරවෙගෙන් දානකම එහෙම මේ මසල්ත බොඩ වාහක දෙක අල්ගොන් අඩුයි විග මිදනි شيء ألومن جه وقت هم برابر تيم منه تفرق برو مي موضوع قدين شيء بدالوان كي كتو أنفعه هذا حقيقة كوارق جينا شبهة كأشي فاتورا مي سنة هذا تريجي قبول كرم كهين قبول كروين إتشتو اسميس مهم موضوع كم كم كهذا كور وقت كل تريجا عادي ألوه نودانه كم ألقونه ما إن نقطة إيجي فاها كذا بينه إيه شكو فدا ميهم ميهم مناني رسول صلى الله عليه وسلم حديث القرآن في حديث النوليوما එහෙම කිහිනෙන් හේ ඒ දැන් නුදියෙන් එච්ච අමරු කරවා ෆෙච්ච දී ෆයති අල්ගොන මිහුන කොල්ලන් සවාල් තකි ඒ හදීස් ඒ අල්ගොන හඳා නිමා මුස්ලිම් ගේ හදීස් ඒ මිහුන් කි તો හදීස් ගබෝල් නුකරා බේ ඒ හදීස් එකනි ගබෝල් කරා ඒ හදීස් ගබෝල් කරනවා එහෙම මී වර නුරක්කා තෙරකම හගීගතුගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එතන් හදීස් ෆුල ආසාබේ කොල්නේ බොහරි ලියුවා ෆන්සල් කඅබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු ලියුවාන් ගෙන්ගොනෝ සහීෆායි මේ ඒ ෆෆුත්තකේ අදි අලි රදියල්ලාහු අන්හු ගෙන්ගොලේ එනු වෙස් බාර සහාබේ බේකලෝ එබොහොන්නේ නිසා අද ඒකේ තෙර එහෙන් හාදිස අබූ ෂා යා බේකලේ යමන් බේකලේ වඩාගතේ මක්කා ෆතහ කුරවිදුව කලේෆාන වේ විදාලෝ බස් ෆුල්තක් ඒ ලියෝ දෙවම ඒ දි වඩාගතීම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දේශනා කරන්නේ උක්තුබෝ ලියා බීෂා එනේ එචිලිය දෙවාෂේ අද එහෙන් හාදිසතක් වෙසේ බොහොරින් සාලක මේ අබූ හුරේරා විදානෝනි තිමන්නේවර වක්කි ගිනාන් හදීස්ත ජමාකෝ දන්න මිහක නුහුනා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබ්දුල්ලාහ් බුන් අම්ර් බුන් ලාස් ෆියවා فإنه كان يكتب ولا يكتب එකලේෆාන ලියුවේ තිමන්න හිතුන්නේ දස් කරානි එහෙම ලියුවික මියති ෆෙන්න එමෙම දැන් වගුතුස් වර කුඩවෙ ජාලුකොනහම මේ නිම්මාද බේනු වනි رسول قرآن جاءت كهذه رسول صلى الله عليه وسلم حديث رسولكم قيام دوهم يعني يوم يعض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا قيام دوه بيربدكم هنا دي اتوغا دنگلانه ادوه هنا بونانه تيمن رسول صلى الله عليه وسلم تباونا كهار انگلو اسيه كليفان هنگي ماغو هنگي كليفان تباوي نما يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ميوه نيوه ميه كويركم غنگاگه ماغو دوكفا كليفان ماغو دوكا فينك ماغو ندونا كهار انگلو اسيه لقد أضلني يعني الذكر بعد إذ جاءني أدي تمنى يتهدو ماغو هما فهو قروانا يتهدو ماغو تمنى اكيبا كل دي رسول صلى الله عليه وسلم يسوع كربا فمن راقب عن سنتي فليس مني تمن كليفان سنة اكيبا جميعها تمن كليفان تيرين وامي هنونه එහෙම මිහා බොඩු මසලේ හගීකතු ගමි අල්ගොන් මෙන් මියති එක්කලා මේ ඒ සුන්නතකේ සුන්නේ කමකේ අමදකේ මේ මොනාතන් කොළො මුස්තහබ්බේ කොතු නගා මුස්තහබ් කමේ කොතු නගා කරුම සවාබ ලිබේ නොකොද්ද උකන මදාබ නොදේ බෙහෙනෙන්නෝ සුන්නතුක තෙරේක කුරික බයන් කුරි ෆස් හුකුම් හිමෙනේ ඒක තෙරේ වාජිබ් කන්තත හිමෙනේ කන්ත තාල්ගොන තෙතක කබෝල් කරන් ජෙනේ සුන්නත ඊමානු අල්ගොන මෙන්න ෆුරතම නමාද වෙස්න කුරවෙන් هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ آدم نشان بن علي آدم شيخ وربود موضوع إنه سر كودا كودا وقت كودا تريجا مي كوريا جندن جهنم دتا إن شاء الله علوم مي موضوع أما كوريا هبتا تاوغ سما مي موضوع كوريا جندان إن شاء الله هذا ميري كوري مدي 29 मिनटों के अव्वना प्रोग्राम إن شاء الله मैंने हफ्ता के वदु हो गए मुलिंग आ प्रोग्राम के बाद को उम्मीद वकीला अस्सलाम वालेकुम